Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, касоне ки дар канали мо меҳмон аст, ба канал обуна шавед. Имрӯз барои шумо зиёда аз 70 сар буқои грейпфрути аз Қазоқистон омадагӣ ёфтем. Бародаро, як бародар муроҷиат кардагӣ буд. Ина хушрӯ тамошо кунед. ҳозир дар давоми видео ҳамаи маълумотоша метем. шумо навора пурра тамошо кунед. суроға ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Лаҳур харидоро боша муроҷиат карда мегирен. рақамҳоро дар рӯи экран мемонед. телефон, ватсап ҳамаи чиёш мешава. бародаро, навора пурра тамошо кунед, маълумоти пурра метем. хоб, ина бародаро, ина клетка ҳамаш калон калон да, зияти дига клетка аст ва ё майдатар. ино ҳамаш килобаркаш савдо мешудааст. бародаро, нархошонам гап мезанем. фақат шумо навора пурра тамошо кунед. мана шохдоршам аст, бешохшам ҳаст. ҳамаш буқои 100%. хай молора мефаҳмидаг ё худшо мефаҳма. бародаро, ин ай болошам сиёмка кунем. охир сиёмка када мерем. бародаро, нигоҳ кунед чӣ хел буқои калон калони барои бастан, яъне барои эмтии. бародаро, ино пародаи аҳланд. ба ҳузур метавонед харидорӣ кунед. хушрӯ аҳамият битен, тамошо кунед. на иша нигоҳ кунед чӣ хел бақуввате. ба фикрам ки калониш ҳам як. хоб, масъалаи нархиш бародаро, масъалаи нархиш ҷои сумгириш 50 сомонӣ вазни зинда. ҷои сумгириш бародаро, ҷои мешидагиш 50 сомонӣ килобаркаш. инаи и клеткаи калон калонай. хурданошам 100%. каҳа задеста. каҳқати сабуса. нигоҳ кунед чӣ хел пародош хушрӯе. бародаро, вазни зиндаш аз 300 кило вазни зинда сар мешава то 650 килора будааст. то 650 кило. аз 300 кило то 650 килора. хушрӯ тамошо кунед. ина бародаро, ҳозир ай болош навор кадаистам. такрор мекунам бародаро, нарху навош ҳамаш килобаркашай 52 сомонӣ гуфтестай. 50 сомонӣ ҷои сумгиришай килобаркаш. буқои грейпфрут ҳама чизаш задагиай, ҳама чизаш гузарондагиай. мегирен, фақат мебанден, тамом. дига ягон кор надорад. я шохдорош онаи наванги калоне ки нишон дода будем. ҳамиҷам ай болош як бори дига нишон медиҳем. ина бародаро, касе харидора, ина марҳамат муроҷиат кунед. аз номи канали Маъмур Азия арзон када, муомилаи хуб када метия бародаро.
دستافکش هم تشکیل میکنه به یگان مشکلی دستافکش پرابلم نیست. خب اون اکنون میگذاریم با بقای مایده تر. اینا کلان تر بود، اینجا مایده ترش هست. من ایسیدا مایده ترش برادرم. اینا هم همون نرخ. اینا هم پروده گریفورد. خوردنشو نبینید. بیرون بروارده یا سیامکو کردنی بودیم برادرو. خیلی امکانیت نداریم گو برای همین در دورانی اوغل نوار کرده استیم. برادرو اینجا دم شاخ داروش به شاخوش مرحمت. وزن زنده 300 سر می شود. تکرار کرده استم برادرو تو 650 کیلو را 52 سومانی گفته است. 50 سومان کیلو برکش جای پولگیری شه. یا مرحمت. کسی بقا بستنی های حرکت کنین. نیشم کلام داره منو. برادرو های آدرس گفتیم کسی خریدار رقم را در اکرام میمونه مراجعت کنید. از نام کانال ما گپ زنید. ارزون کرده معامله خوش رو کرده میتید با دستافکش برادرو. کسی ویدیو را تا همینجا تماشا کرد در کامنتاری رقم 22 بنویسین. از کانال ما دور نروین. نوارهای نغز با شما میبروریم ان شاء الله برادرو. سر بلند و خونابود باشین. لایک را فراموش نکنید برادرو.